Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Sorkar jong gejala Assam. Hapuk gejalam umidrang ba uhimenta beswa sarma. Kala ban penjai-jai iki pai Riewlum. Jong karbi anglong kibla penlong gejengya ki ke behe. Hakiri kan dia sngi kibla letno. Hadu belami kejengyap bat kejeng mensau briu. Kadau bagi pai ba kila jai-jai no menta kedihadin baka Sorkar kila shimya karai. Bahaka sandrek ukula lingkot jong usnam batamai kelet banbo daga petition ha Guwahati High Court ban Kyndang no iki bamde ki Riewlum ki bawan Buhai Shnong ha professional grazing reserve but ha village grazing reserve ki Jaka ki bahap hapo ke jingpet jong karbi anglong autonomous district council ki bide ki Jaka jong ki Riewlum. Nolong kebelet Ïing Kashiri uhiman tala menaru baka Sorkar kan wenglud no ya berok ki office Sorkar na VGR bat PGR bat kumba prahajar bigas ke Kyndang on kiar kan ro no bat on thong da ki dieng panwan rabyang iki jinjerngam jong kini ki Jaka. Lebat haru baka district council kedeben penduk lut no iki lisen jong berok ki kam khayi pateng ha PGR bat VGR land. Dalam kini ulah pemena bahkan dan biang kejingalang hak kat riu dan ikat nyau tarik ukla lingkot arah jarak pun riu penyekiran kambenya ia kan ikakam. Kau jing ki kebajur kelami hak karbi anglong dihadin kejing syak tangan jong ki Riewlum kebelan ne hadu kan riu sengi hak kebala dana bering jong ki kibla syakem. Kejing ki kebajur kelas dang syuar kejing syak thang jong ke Ïing jong chief executive member jong karbi anglong district council u tilu ram ronghang lami segejingnya penibor hapdeng ki pait ba bat ki pulit hak bag ladan hadu rup hongut ki pulit ki bla mensau lami kejing syak thang jong ki dukan ki Ïing kesem bat shibon kejing penjulor kiladan pedeng ki dong ki bla kelon yap nakada kejing sendet kuli ki pulit hak bau himenta beswa sarma lepen mena baga Sorkar kan aikam Sorkar iki bahaya ngasem jong ki bayap bat lokata kan si balut kesandu pholak teng kamar we uhimen tau loong bakami hadu kat ni kejing ja ke dena kada baka district council klapen slam palat ya ka ba hadu arsnam kamshim le AA tar hadu banpoi shadu uni upot. Is very good. For the first time we come to know there is a issue with Karbi Anglong Council also. They have not filed the affidavit before High Court last 2 years. If they would have filed the affidavit, the matter could have been resolved by now. So I have directed council also to file affidavit before 5th January so that uncertainty is removed.